Ghana wote asamo ana akoye se ye ehunehuna bi anasa ye mhihie na aba abedokoro wo ni nyina enesen oman yi yetimu yenya na yebeka ama na yeye na se yen na yebeka ama na yeye dia ene na etwa na esefata enso se yetimi hwe ema yie etimi to yie na asomdwe eba Attention TV so ena wenigu so a wo hwe midin ed maame da ko a me ne menu abema Frank Kwaku Asante se ye gina ha dia na ensem a etwagu a editi na edi hwe ene ye de eba abesom ni nyina ene sen efa eye adwura sekire dumase ensem a ekoso ye nua bema Ibrahim Mohammed a edin adodo na ade frɛ no eye macho kaka ne hunsem ena ababe dedwa ewo oman Ghana mu a ama se emabunu a enye adwura mabunu nko a ne mum Ghana ha nyina mabunu ye ni abre papa pa ya enye asem kuma na saa asem yi no ye be pensem ye betu ne sere ne abasa ne ahwe ne papa mu anase ne boni mu enesen na ye gina ha dia ne na esefata sere medikin aka ne ye de ba be somu ewo kwan pa so ne mum ni nyina mu no bomoden ese se won subscribe ya subscribe like and share send ye be ya ensempa ensemde ene ne mapa ekoso ewo Attention TV no wo so wonsa ebetimi aka wonsa ka entana so onua share na odofo bi nso enya de ekoso ni bi enhwe ne nyina yentimi enko yanim na yehu de ekoso ewo oman Ghana mu na wupia bonten a wonso hu se enema sorry a mepie yi no dia ekoso ewo Ghana eniem Frankie Oiwa ene de asem no eni enyan pa yie de kire se ye hwe ye nua bema eye Ibrahim Mohammed a dodo na edin a yetade frɛ no eye macho kaka ensam a no wo ka no megidi se eye ensam a esefata se ano de ewo hɔ yi eka ensam de nanso no se ye hwe ensam a ya twere afa ye nua bema ehu ne awo bohu dewro fix the country nsami ehya ase enyene ye wo bohu dewro a enam so amene wato nananom wonse do ana nkeye asempa de kire se ye nyina o man Ghana mu ne ye wo aban bi ntimi ma no be hye bibi ase na fei ne mrebe so a wo besi fom no na aban foforo beba wo beka se wo yi nani wo mpenhwe na se sika kudo ye de aye saa eye ejapade ni nyina no na kan wuram ehun nsem ba me ka bebre a enye ba ko nyemienu edoso pa eyiye na megidi se adwura ho no musoso no enema ekoso wo ho no ma abrante yi se waye oman bapa no wo boni dewuro na mebisa se ne boni mu pa enesen anti e wo se nam so ema otimi efa wo ya mu de hwere ne nkwa esa boni bia ni uze oman na yetimu no senior wodi kan ba say ye fa infrastructures anase yanka say breon si e besi dan ba ko asi ho say dan we nsi ho no ade a ho ye napa ye hwe kufo ba ye obestart otumi say osisi adan ama chese nkrofo ba bi omunya ntena no betumi abetena mu na afa bi atumi akoyie otumi say na awoni sani so adon no na o say ade na se na o free so a another set of yanka say another party ba ye no ono so bedu e o so won to aso ene kogu ya ne je otum se gu wura ma akufo ado ba ono so beto aso na wo akufo ado wa ba na enema bi wona ma ye wura ma watwa mu ko aye na gu eye ewura mu na enkoye na obi ka ho asem a e ba ne sen na wo so otumi firim boni bia ni wo so be ka e say democracy ni kura no e ma ya konya se bibi wo na enkoye na se hawa wotumi paa mu ka ba ko ne se obetumi avoice ate wotumi aka obedwam se ne nkofo di kan ya e kire se ade o na wanka te ne mpanifo kan wanka sa oti ho a oti na si so sa ne atwa otiri mu dancing kran a wa otumi se woni nje ho nanso na age se wo tore sa e san se wanka sa ho e ti no media me ho boni bi e wo se onipa be gina edne se si ne bo se enema bi wona nkoya dan se ba me se de betum Attention TV fo ye kopie mo wo ye Kumasi area ho ba bia e no so sa market bia utum so masiesi ho a achepa utum se ho tete wote na afesu ya sande eye kufuo baasi bi a ode ba ye metrum asia bedum ye erusu gba bi a ese protete ya central region empanifuo gu wa mnim se wo so mtumi ya sa ne ma no odwuma amandi odwuma ate se utumi za atimi atete a na se kra ya loya ye bai eno so sa ne che se utumi se oman no any Africa no abro no adokoro ya men ye afra nipadua afra yesu ne ye ban ntini mpanifo ndie abro na ne ombedi enti no bi sa sorry dia na che se sene fata
so was the body be na chese ye nua be me no si ye hwa ni nyina ni gina sa fix the country demonstration na ankoso no ni nyina gina no so nti na ma wo no so no hu ni se entimi nkoso sa de a ene se na social media da ho ide na wo se ye nso no ye kasa e ma empenifo e bia na empenifo wo soro ho no wo hu de ekoso e wo fom se do bi kan hwe fom no ha wo hu ne ekoso wo ho no mo enti na hu behia se yin ya ye wo fom no ye betimi aka ama ade de ama empenifo hu na na mompa bia wo so muturu otimi etufa ho enti nka we no wo so se nka fix the country demonstration wo ma akwan e ma ne ko so a nka enema we say ne betimi akokoso abesi samre na nka ma unze empenifo na to da bia unfi se sebe ye intimemfo no ya dwen sebe anya dwuma sana me de me hu ebem se sana me hu no is a politician be a power or brain once to your level. Obe ba pe kura say o de emfa 2024 about we be buy. MPP per power area ka chen so be ofuo ma wo chena no pa. Oba be gina ho. Isan so onim say Tom ne hia pa say wo de be team so ama no. Na onya giwie na okotena soro ho a. O ya hwan kura ye mbu bio. What you say? And to fix the country, a demonstration mo ka so be ya mo ka say before ka kire say only akufo aduna ban ka kire amanfo say oh ade we no mutumi nye say coronavirus is on the rise. Coronavirus is on the rise. Just a nipa be gada na just say what you say mambro so 20 just a wedding kura no wotumi say bi mu wedding kura ma nipa 20 ni kakra bi am gada na just mutumi ya wedding no ayi kura na isi ye twam ezo be ya wanya nipa 20 obi so na buchu ya na bru 20 ono ankasa ne makura bu 20 enti saade a bebre fungu fridge mbesi ne aw munyanye enti mo ka tese manya sa yie no first question e bisa ne say John wu ya na nya yi ana ebia no na ebia mu ene party dokono bi na na omkodi o de afan na se na ya yie ne ya hwe the number of people omko si aye ebesi by this time amoka tire still omuntu ma fix the country dem on nkodi ya me to me ntiase esan say sa corona by on the rise no na 2020 about onya mai na enso ne etumi to something ko rally edumuka tire say fix the country man to am makwan ma we ama na efri omo a anya corona fix the country ankoso no eno na ama ho kwan ama still no emabunu no egusua eye de wo pese wo ye de kire se de ekoso ne ha wo no wo pese mbenifo asote na wo boa de kire se bebia wo fa nsem ni nyina afri no eye nema eboa enye school a eye akomude ho nsem ye kwan empuntujuma de beboa ma o man na tumpon akonanim ho nsem na wo no ka ye nhwa de bi enko ye chikakra emre bi atwam be 25 years ni demonstration because wa that demonstration was one of the biggest demonstration across Ghana Hanum CNN BBC baby na nam hono asa demonstration we no no enkrofo mako enkron na won ma wodi mu tintiman me kasa me bo ebia first 2 and say 3 a ene na se me sha se efi ya president na do tanko akufo ado sitting president wono en wodi animu every hono ma Kwesi Prata ene oye managing editor Edema Insight newspaper wono so ka ho Dr. Rekubro Be wono so ka ho che se edin na doso meba ma me mbubo e me se me bubo din ni momu a ebeboa edin ni gugu ha I say those are the forefront of this protest. As a public for no wodi animu no 25 years ago 1995 asamu na ye kan edino estati na Akufo Addo wono na di kan Dr. Charles Rekubro Be thank you Kwesi Pratt Jr. Dr. Nyakota Maklo Abdul Malik Kweku Baako Akoto Ampel Victor Newman Kweku Opoku Napoleon Abdullahi anyone ma wakeka ka ho asa protest we na ekoso no na nipa over 100,000 wa look nipa over 100,000 then time no wodi animu na sisi me problem pa ne se eno so sa protest no ekoso no na enya ade na ebufuo it was peaceful one later violence ebebe mu etuotutu obekoso ma ekeka nkrofo bebre mu wowu ye Rollins Park heya sasem we asema na eni enyan pa yi na yemisa ye ho se eden nam so ma sa protest no etimi course ni nyina VAT ntutumu ya sa time no na ye papa Rollins a wonya ne ba bi ko
former president Rawlings na breso bra no onu di ade na sa protest we call so na adodanko Akufo-Addo ye sitting president e wo Ghana ha sesei no wo no ene ne nkrofo nipa nkon wo di animu a onu di mu tinteman ni nyina echi wo ba abonten be kasaye na sa de we call so echi no wo hwa picture bi a na etwagu no mu frɛ ye ntoma sa nipa 9 no ezani braba sa ni nyina ne sa wo ye protest ne to na etutu ye nipa bi wuwu ye nti no na wo sheda share sa tuntum ni se wo de ye wo no mu ayi yen hwa ade ye wo hanom se yetimi to vat mu sa abre no ema nipa wo man Ghana timamfo entimi nto aduane kora ma wo abusuafo wo ntimi hwa wo ma education ho ayedin enema nyina ayere amba timamfo wo ntimi enya wo ho wo man mu na yemfa ntoto aneyi na de na eye manigi pa wo ho ne se anya obi foforo na ne wote so o wono ma wodi mu tintiman a wo yes a protest no na adodanko Akufo-Addo president be ma gram ai be ma wo bosi ahofe ba akopɛ a wono wote gina wo bintimi ngina hobie wono sa wono no di sa protest nanim enti ano na ye ade a ye manige pa enti afa ye mfa toto enei ho se sabra ne ye toto vat mu ena nam so e ma wo na adodanko Akufo-Addo o mampani a wote so wo pray ye ese Ghana fo ahoto e na wo hwehwe nti a mo ye sa protest ne nka ya asempa den na se si a ye hu o man Ghana ya toto niamamu e na se ye to fuel so kra keke a e ka bibia e bi so man mu ayete bibia ye de faka bibia ye de faka sa enti ye to fuel mu a e ka bibia ye mfa no nto nchen tax saba bola bibia tese bibia tax hwe empredu a wo manfo akasa e wo man Ghana mu yes mo wonni hu kwan se wo be kasa ya tutufu amu driver fo mpenifo etimi seed ejinaye ekasa ye se mututumu amuma yenso ye to lolfe mu kakra eno so ehu ahunahuna abaaye ema yetimi ka kire wo bi se wonnim na wo kasa na ase dia wo ya ama aban bi a wote so ana ase aban bi a wo ho no wa ye ne ketoa enti wanka wano antumu a ye ni mo yere ne wo ma wei eye ahunahuna ye si hwa so wa hu na ye se nipa no wontimi nka nkwa akire wo manfo ye dede kasa ye attention TV for ya krampo ye kwa abonten eni wo manfo ko kasa ye ma wo kire wo oyawo eni adwen a wo susu senka empenifo ebefa no adanda niema ebetimi aboa enso ni nyina ankosi aga ya tumu a enu achi kura na ya sanso atum egusu tum are yegusu a ye tum yegusu a ye tum wo manfo nya wo ho twabre asumdwe ni o man yimu sesei ukoto ade a yayem hihie se beso senso de sika beso nti no wato ne saa enti se de toto saa 25 years ago amo sa protest ne course na enso to nye ben pa ena demu a eno nti se mabunu ate esi ese nyama ekoso na nye ye beka ama mpenifo mate na mohu ye bere ne ye yawa ye fam na munye nyama yi a mu betimi akase mu makwan or in the name of coronavirus and smoothmi ye nyama ahodo bi a mum penifo na kasa mudi mutintiman enye se bi a bibi na akoso keke na nkofukuo bi na ehia no maye bibi o penifo na ngasa mu a mo hye mra mo de covid-19 protocols ni gu akwan mu maaye no mo akasa mo de mo ho akofori mu enti se mo ye we ya den pa na mo pese mabunu ne nye I said ya mu huru o makoma na bible nso aka asa de wo yi na hi no sawa hu aha bible nso aka ese awofo mu nhye mu mabufuo ani ade da o na nso abere bia no panini abofra nya asam a dan apani be panini ne bedi bemunti yen ye de ai di una ni wajani ne de eye national anthem obi aka na emo mu nhye mu mabufuo ne de mo nka na ye hwede ampanifo yiye ya Frankie foto to ho hwese so asama bible kan yesa awofo mu nhye mu mabufuo no empenifo no wodi so no ana se wamane emfa ba bia emfa se ya mampani ni refini wa me kai na de bako obejina platform no so no o se Ghana ha yetisika so e kom de pa e was that statement we so e na youth no me hu se o ma sorry sign se time ye nipa ana se ma amate so former president so no e hu se ana wo kiraba but the rate ye to niam ye ntumi compare to today Debbie and now ade bet on the opa fatu no de wo de patro ne date bone de to next week san ko resa ade na wo to ne no the same as na
obi a ti sika so a enim se sika no ye tena so a je so tumi se sika no kura pe kwan ye pie enti akufo de apa akufo do ba obema ho ofesa no ye so ba ko tu sika ni nyina ba begu na ye se nkrofo atumi nye sika o man ni mu no ye hu ne sa me kaya wase ye ti sika so na so wo komo de wono ye za ga se NDC mama the campaign atonsium we dey wama mo na ya tonsuo we dey atom kura frata dam pem asenke atom ewuram unse ye papa Captain Smart ka sembi say oh no do on the onim say na owura baomiase mama na abon na so no de ne de bom ayo so kire zampa say basi ye economic ye hwe ba bi e be fa analysis na hwe ba bi e be gina na ba bi e be kwa na mo kire say mo analysis na mo ye ne kire say sika wo mai we mu a chese yen ba mo be to mo de a na mo ba mo ntumi anya sa analysis na o maska na madia na chese mo no ma ban ne de is born to the last brim last wine ye wo grade kura mam ba bi e ko no enye yie isai say ne obi sam sa asem no say ye ka say awofo ne bufo ne eze aba men Canada hwe durafo yi hwe se ye ku ni ba hwe demonstration mo ye o ma dwen so be bi hu say empo apos for spray om na so still om so mo ntiase hwe amre ba ba o ma we ya timu no wo ba ko gina anazo mo de ballot box ba ko si abontin anoma ba kura ma mabu enke be ye pa me da me sana me advocate say enka Ghana fo gina be tenase no make calculation say ba bi edu no panifo ne ya bro enti anso yankoto aba I think they no the best enke be bo and be mo se bi nyansa no se to atia on ba be kan na ye full one say be next time mo ye bibia om di nyansa ene nimde e betumi aton sebe se na aban we na nkasa na ete so no akoye nsem bebre de kire se aban ni bia baako ewo mu se wo kan asem a utimi nya amane se wan kan yi a utimi nya amane nanso no kre mpenifo se da hɔ a ye nto sebe se ye ka no kre ye nto sebe se na aban we na akoye se wo kasa ni aba be fawo wo kasa ya ni aba be fawo na ye hwɛ se emabunu anase nipa be ba bonten ebe hu se ade e koso a enye na se ye be ka ni e be ba be fawo no mo a enye na se ne mpenifo na mote so no wo ye minister wo ye president wo ye hwan attorney general hwan edin no de bebre sa de bia na wukita no hwan mo so na wudi sa de bia no bisa o man bisa I say menim say Africa as a whole ena empo Ghana titiru ne yent democracy ase dia ada na mo ye nipa bone sa na menti ase because say ka democracy e ade no the government for the people aya nipa ne dia anya mo na mo ti woni dia o ye enti ne ye koto santi an ye to say nipa we and your person obedi ye so no se ne wa bi so nkoyi a in the same democracy ne wo ho kwan say ye kan wasem etumi demonstration etumi throw petitions na dey the command penifo say we na nkoyi enti mo hwe na mo nyama e ampene a etumi demonstration tuato ne ba mu say enema na mo ye no emwa ma won a to aba no ma mo manti ya na fe de ko to santi bi etumi san tom eyi mo fro enti no minim de enti a obi so be demonstration a wo so ma ne kwan menti ase anu kwa na bro ma dwen so won say aya na ye kan asem bi say one thing leads to the other say ayade anka moti ase ema demonstration fix the country demonstration yi course wa misusu say enka samre nyama kokoko so say enka enu sam pempen so ya edu empo mo de momfa emra ento ho yo mo be demonstration yate ya mama ko si form be bom ho ban na mo manipa na mro 20 eye simple as that ene obi wo bibi kan nipa wodi animu no wo be kasa ma won mo aka nyina efe na fe omo de o makoma so ade ayden atu na nipa na mro 20 ko mbo betuma be 1000 set mo social distance na nipa na mo nam ko mo tumi ma mo distance a be kire se kwan e deda yetem ye betumi akwa ye betumi demonstration kama tese ye mboro so na ne ma benefo e organizing ni omo mo ye e bi di demonstration go voice on be me bro bia anja den na mo ma won kwan keke enka we nyina ma na last time you say akwachi efia ne nkrofo ampeso me demonstration say caliber ye nua caliber ye san akwachi ne hwe ni nyina ne say wo kan ni ma man no na ye say wonya ye wadwen so be kan bia for man no a Captain Smart e na ono ye na so be kasa mo man na ya yi na di so wo say ne ye ko no e je say no ye wadwen so be kasa e kro gina ye kasa ya mo de ma hwe mo mra so be wunya e say say ba bia o man na du nkrofo ani abre emre be ba anya de on be kan na YouTube ti se no o police car ni dwane
na nka de omba ka na nka de omba ka no adwura for youth no mo call police station won ne anya asem ketewa adwura hene e na frɛ wo no mo ohene ne kasa ye na asɛde akoma e top ye kaka nanso eno kra no protest ni mu wo mo protest na baako e ka cha police for ne sɛ mo a police for no munnim enkrofoko a wo di san nyamena asɛm no wotimi bro eye macho ebro na ma sese wato nanan mo nse do no asɛm a wo mo ka baako ka no ɛsɛ police for ne nim san krofo no ɛna wɔn mo soso a wo ye youth na wo hɔ no soso no wonim krofoko a mo ye saa no won bubodi na emmo ka cha police for no ɛsɛ kwan bi a wo bɛfa so wo etimi akye san krofo no won kye won sɛ wankye won mo de a ene na won ma kasa nso no de won so wo ye no wo be ye enye me nwanwa ya ti omai we mu ene yekun obi dankwa yekun papa ya te so tumi se na ya pa sexy don do ekoche no a ye de ne ba posifo anim se onipa sei na ye hu se ewuo ne ho wo mbi bisa se o sexy don do we na se ye nti bie won obeka te o se ne girlfriend kura nyem ti o pe so san ko ogusu nti mo ma ne kwan no won san ko ye ense hunu saa so omai we mu na ye ti mu no ense hunu we ya na betumi akoso enti betumi akun obi so wo sika nko ade abetumi akofree omai we mra no aje se woni sika wo sika nko ade I tell you and dare you say obetumi afrem hwe de ekoso no ahu de ekoso no man Ghana de ekoso no eye moja sempa na ekoso no e de kire se sa amanyoku a etisuo yi no se wo yese wo beka no kora ya ma wo nka so kora wo mfa wo nkwan ni na wo se ye je nkwan ni firi wo nsem na mokoso a mo ye ni se yenim se penifo bi na soma se enipakuo bi na omakasa abo won hopo ese de wo be ye nie duma wo be ye na won so wo de age won din wo de anya animonyam won penifo anim o minim na mokoso asei na se penifo mo te ho na se mo hwe na se mo nkasa asem ye course mi hye dante se peni bi wa ban mu aba be kasa mente peni bi anka se peni bi wa ban mu wa ba be kasa enti se ko ni se ya nipa so de ye hu ene edi hu adanse obi tie kira we ka se na e course kura what is peni bi abekasa peni bi abekasa peni twen na fellow Ghanaians bra fellow Ghanaians se enya fellow Ghanaians ni ebedi o no e bia obeba enya fellow Ghanaians ni ebedi e de kire se yin a ye te ho se ye a ye ka se ye mebu na ye te o man Ghana mu a ye ka sa ye ma ye nkan no ye bra ye bebo e na be kire ntirima de o mo ba be gina so enti se mo mpanifo mo bom ma ye na mo mo ni yehu ni ebe kan de nsem be ba de a ene na je se violence ne na ebe abekoso aye no so na fa mo bia fa ma yesre mpanifo pa yesre mpanifo yesre pa ese mo fa mo nansi fom mo nkasa mo ba mo homere so na asumbe mra o man oni ma dia o mo adwen do mo ti so mo diplomatic passport enti e ba ya je so papa mo ko o ma tie si na je se o mo de o mo ni hawo ba mo ni se o man na mo ti mu no se mo tim na mo se nkom se o man we mbo a mo so mo tiri manyina so o mo so ba because ba bi o man na do go utumi se no you are so aggressive to the extent say what try now you say e na o man ni nko yi enti ye cassette ya na wo so wa be cassette ya wangasa bi a wo se no empo bi a wo be didi no wangasa ba te say yes na nya small thing na wo tumi se nkrofo ni abre papa ye me ya fra kese ne se eye MPP amanyoku no supporters ni bi wo hono mo a me mbo de me nkosoro ho mpo ansa me buy from here ya me nkrofo mo around me omo te hono mo ka se de nyama nkoso ya to abani ye hu ya to abani ye hu enso so no si ye share group na ba say analysis ye discussion na NPP aban pa ya ban bia masada obi aye se de wo be kasa no akoye se MPP amanyoku no achitafo nyina no omo ye enkrofo bi a ase omo ye hwihwanimu breda hwihwanimu supporters na nkasa kra no hwihwanimu na ahomaso hantan wo wano se de wo be ka no wonim no kra na pa wonim pa enso se ne wo be ka no ase dia te se hwe nko obone da hwe nko enso no wiase na ye wo no wunya ne pepepe ye nka se aban ya betwetwa mu ko no eye papa anaze pepepe esen NPP aban ya eteso ye nka ne sa obia wiase na obia woni sinto na mom dia ye ka ne se beda ho na se ye nokure na se ye ka mpenifo mom penhwe na enkoye ehunehuna enkoye ehunehuna eme bi mfa so hwere wo no mo nkwa
e de kire se 25 years ago de see ye no na nye enti na ye papa na adeda Kwakufu Ado sa de na oye ne de wo ya ade pa menka na ada nipa wo ya ade a enye ono nko se nipa wo twe na ka ne hono mo ye nipa nkron no bankron a wo tu sa aginaye na wo si sa na mo no wo ya ade e de kire se na ohawo ni apenisie na adoso ama Ghana manfo enti se motimi ya ade sa ade a ene no se mo hu se samoja na wo mu sa bre no samoja no eda so te ase eye adwuma emebunu no so wo yemu enti se yenso ye sorry na se ye kan nye se bia ye de ye pempo ene ye protest fix the country nye so mo de o mo pew wa twere krata e de aba aban mu a wo sere mpanimfo ho kwan ese efie de wo wura mu apani wo ho a wo bokokoko enti denti ena mo mo nka o masem mo fa mra to wo ho en nipa mienu nipa miensa mo nye se mo pa o mo mpa de ama mo kwan no ma nte ase nemum ekoba ni se ya na se wudie ekokoso a na akoye se ye bre binum kuro ebewie kire se sei am robbery ene de ekokoso nyina no wo bi o kita no super bonne dada enso na akoye se ene adwuma ni Ghana ene adwuma ni Ghana ene mpanifo hye ye bufuo ene mpanifo ye se denti na wo se ye de bata ho de fare ho saa denti ene wo se etimi kosa enti de ame de America ne se mpanifo nsore no mo fo mu nansi fom sa edwura asam ye asi sesi ye keka na se nipa num e na ahwere omon kwan ekono no macho de yi betwa mu a mabunu no so eti etua no afemu ama nipa nan ensoso ato anana no wonse do ebekoso se ye akosi da ben wey edwura Ashanti region enye the whole Ashanti region po baby kakra no enti sa Ashanti region ni nyina so kokoso kakra ahadum na ha sorry regions ahene wo Ghana se 16 enti se be kokoso wo ho a ena o se ye ka hunu se regions ni bi wo ho no so akoma ekita wo no no enye akoma a ye didi agro ebi akoma ye den pa mo sorry ya enti so mo so sorry a se de obi kan ye be sorry ehu ebe yehu oman Ghana mpanimfo mumi yehwe ni ye pa Frankie meto ama de du ide mpanimfo ne de oman te se you know atide no wo ka o masanyo ma twemo akoshem ku de senye de obeka no beti but e be se yetom na afemu so mo tenase na motumi tenase na mo tworo what size now draw plans are now factor yen so ayeto abama ho e san se o ma se ne o kan nipa ya mo start kunkun ya o ma na to aba no omo a enti edu se 2024 no abato ne so na wanya nipa nkoto aba ma wa me dey be say o na be sua bibi e friend say nyansa me ya na be sa na me we say se wo ja ballot o do ballot box ko si o na wanya obi an to aba na o tampo fie na afie ai si no so bo ka no print papers na e so koka enka wona ni panifo no betumi atena ze won se nsem bi e ne ma bi wa ankoye an bi aba enim se wo baaye no wo se ebo na adoso na ebo no bebre na pom maaye ebo na wase no mami papa yesre ba bi a wo ne nam no yesre wa se bomodian se ebo no bebre one day shows one factory bebre maaye ave grand free education wo kura wo se ave kura da wa bejiska na je se ebo na gina so ma moto aba ma wo abetira so wo nya nye ave so fuone no kwa na ekosoro otumi se enkoyie a wo se ye kan se ne wutu be die nim e ma demonstration kunya prakun itumi ba so no na je se wo se wo so utumi se ye so ne abe ni abre this time they fix the country man fix the country na mo so a demonstration de ye be koso a ye sign se e wo se ye nga etim no yutu no ye hoto ahoto ne maaye enti kosi se ahoto ne beba no sei e na be koso ne koso se nso dia emmoa enti yebesere empanifo eha ene yedemu ebesie na ne nyina mu no de bedi akira babia anso no yemfa enkame mu attention tv ahwefo ye de beba beso pepepe se de se na efata ye de nsem ebram midin e de maame da kwa me ne menu abema Frank Kwaku Asante ye da mase e mamumo ene hwe